Sebab masa you buat business dengan retailer, kadang-kadang dia punya payment terms 75 hari sampai 4.5 bulan pun ada. Perkara penting yang finance buat iaitu cash flow projection. Kadang-kadang bukan company tutup sebab tak ada wang, tapi dia tutup sebab bulan tu negatif, bulan depan pun negatif. So cash flow projection tu boleh bagi estimate yang tepat lah. Sebab masa you buat business dengan retailer, kadang-kadang dia punya payment terms 75 hari, 2.5 bulan tau. Sampai 4.5 bulan pun ada. So kalau you tak plan properly, you akan rasa shortage of cash dekat bulan ini, bulan depan tak boleh bayar salary, semua tu. Betul. Jadi first thing that we kena buat is we kena jaga employee dulu. So kena ada funds at least 12 bulan sampai 24 bulan. Kalau you punya sales kosong, you pun Masih bayar gaji lah. Yang tu first principle. Second principle is you kena tengok cash flow tiap-tiap bulan untuk 3 bulan depan. Kalau merah, you tak boleh spend banyak. Kalau hijau, okay, you boleh cuba sikit untuk Billboard. R&D, untuk billboard atau apa-apalah kan. Yang planning tu penting sebab banyak business macam us last time tak ada plan macam tu. Okay, bulan ini bank account pun nampak tinggi sikit. Okay lah, cuba ni. Kita spend lah. Tak berapa pergi forecast bulan depan punya expense. I think banyak startup satu big macam cabaran atau masalah lah. Kalau ada cash flow sudah, dia hire banyak orang. That's a very big mistake.